خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات جهتی با تنظیمداری فعالیت ساحه نقلیات و رعایت گردیدن طلبات سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده ساحه همروزه با طور شبانه‌روزی کارهای نظارتی را به راه مانده است. مورد به یادآوری است که با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در پیام نوبتی به مجلس عالی ارائه گردیده خدمات نقشه چاره‌بینی‌های ایلاوگی ترتیب داده طبق آن عمل نموده ایستاده است. با مقصد پورا پیشگیری نمودن حرکت واسطه‌های نقلیات گرانوزن در راه‌های اتومبیلگرد جمهوری فعالیت نقطه‌های نظارتی تشکیل کرده شده. علاوه گروه‌های کاری و موبیلی را پرزور نموده در نزد کارخانه‌های سمنبراری، کان‌های استخراجی انگشت، کاریرهای کارکرد قوم‌الشغل و بازارها فعالیت واسطه‌های نقلیات گرانوزن زیر نظارت قطعی گرفته شده است. اینچنین طبق دستور راهبری کارخانه از روی نقشه تصدیق گردیده برای فعالیت پرثمر و منتظم اکثر نقطه‌های برکشی با خانوادگان‌های نوی زمانوی، تجهیزات برق‌دهنده یا خود پنل‌های آفتابی با اقتدار 10 کیلووات، камераҳои назоратӣ аз рӯи 360 дараҷа, дастгоҳи таъмини интернети муосири баландсуръати Starlink ва дигар шароити лозима барои кормандону масъулин муҳайё мебошад, ки фаъолияти ҳамарӯзаи онҳо зери назорати доимии роҳбарияти корхона қарор гирифта, дар назар аст ки дар дигар нуқтаҳои баркашӣ низ марҳила ба марҳила бо чунин шароитҳои муосир таъмин карда шаванд. бояд қайд намоем, ки ахиран роҳбарияти хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, кормандону масъулини раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанберо бо планшетҳои муосир таъмин намуд, то ки кормандон бо истифода аз ин дастгоҳҳо протоколҳоро тавассути низоми иттилоотӣ ба таври электронӣ омода намуда, вақти хизматрасониҳоро коҳиш дода дар нуқтаҳои баркашии раёсат сатҳу сифати хизматрасониҳоро баланд бардоранд ва ҷиҳати рақамикунонии соҳа самаранок истифода намоянд. инчунин бо мақсади муайян намудани воридот ё ин ки динамикаи нақлиёт ба шаҳри Душанбе ва барҳам додани нақлиёти боркаши аз меъёри муқаррари зиёд дар ду самти даромадгоҳи шаҳри Душанбе аз ҷумла дар роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар ва Душанбе Турсунзода тарозуҳои динамикии муосир насбу васл гардида дар наздиктарин муҳлат мавриди истифода қарор мегиранд. вобаста ба иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вузъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ як қатор корҳоро амалӣ намуда, пардохти ҳама гуна маблағҳои хизматрасониҳоро тариқи ғайринақдӣ ба роҳ мондаанд. бо ин мақсад корхона дорои қиёркоди ягона ва посттерминалҳои нави муосир мебошад, ки дар нуқтаҳои баркашии раёсату шӯъбаҳои минтақавӣ васл намудааст. наҷибуллои ҳомиҷон, хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт.